Omurebe witu omurungi nayongera kukwakira programu yitu ey'omuhingi n'omulisa esabiti eyahwire tukatunga ekicweka ky'okubanza eky'omwami Stephen Birimbasa arikutushomesa kulisa enkoko na munonga ezo ezenyama mbwene sabiteji tuhagaruka kandi nitureba kulisa enkoko ez'amahuri. Reka tutandike mpora turebe ekicweka kitu okukyatambwire ekikandi nakyo tubase kurara twagira ekitwayegamu. Enkoko y'amahuri yo nerisibweta nayo neta twagitandikira kure nyuma tuize turebe urujegere wayo. Okay. Abarisa bagenzi banje enkoko y'amahuri yo netanaho kace wagihakiro cyo kubanza okugisya aho rukusya broyira kandi yo re yatera kwika yo nogirenziaho akware ye inamana make tekura kakupikinga kugira ngo yargamu kugira enyama mwene cyo rukusangira re yane yongera hebro icyo kubanza re yane koresa ubumurro mwingi ubwo kurenga har broyira hato murro guturukoresa omburuda ogwekiro kimwe okushika ahabiro musa ahabiri 12 omurro gwareya tugogwa broyira atreya yone koresa ubumurro mwingi ahabo kuba einamana maki konke mbaze kiryejo. Yes. Ekiryejo ekiri mbaze kiri nankani ekiri glucose vitamin ekiryemwe kiryejo ni yeje negmeryejo konka kikwatagine na nemere kandi yo reya neizetanaho ereya ahana kumusanzu iyo ni ngitaburira kiro emwe broken nankani bakweta prestata broken number 1. Yes. Hatejo kiremwe nimba ni ngitabuza kiremwe kugira ngo ikara kakupikinga ebonera mbene cheza kumara wiki ataho mbona kutabura kiribir broken area prestata number 1 kiribir broken kiremwe ekirungo kire cha intraco konka ye kirya mu rugo ye mwinji weeks ibirzayo umurogo rukutandikisa reya nugwo kugumizamu okasya ahabiro 30 broyira tugihembere bero 12 weeks ibiri tugiha murro ihangwe nekiro tegarka murro konka reya yo nehemberwa kumara ebiro 30 konke mbaze kiryejo. Yes. Echango nendebera ebintu byaze bizuru kurara mu ziriya starters azyo bruda brizo ba 20 wota hindura muri himke cyoya kibi buriyo bwano butono babutakagizire mango kurwanise cyo cyoya hato bwano bwo nosanga bwa nyangarara bwa buramani konke mbazi ya broyira na kroyira na reya ikiryemwe kwiye chango na hamere hariya ahamurro yore yantugirisa kumara mezi ebiro 30 tukigiho mburuda kandi yamara ebiro 30 hate yetara tugiteye ko mbize bwana ureba hate bye bize bwana ureba hati tugishindurira emere hati ne takigaruka ko yari ya neria hati tugiteka akiro ina za broken na kiribir za reya za nankana za chachu de tuteka mu kiremwe ya intraco mwache tegereza abarisa bageze banje kire kirungo kite kiturugura mu duka ni kitabara kiro mukaga za broken ina na nibiri za chachu mwene gumanerya rosejo kirina za broken kiribiri za chachu kiremwe ya intraco okumara 220. Yes. Zikimare 220 aho notanka kwihama amahuri tutuza kuhindura waho ebyo kuryana biguma bikiriye ebyo
zibirya kumara ebirigana 20 biguma biryebyo iwo muri isa yagabango ryo muri isa atakurata mu itaka atakwata mu itaka nango hati ngatandika kunoga azo kwatemo ibintu boniro mu itakomwe ngatandika kunoga hati nindi yavu ato noge utandiko kwatemo mwena abirigana 20 enkoko zitanga gutereza amahuri ziceza kutereza amahuri abirigana 20 enkoko zo ino mucuzo zasya kimwe cya kabiri cyenkoko hatinrantabura ntiza kwindro tuta hati ntwata kiro kuzukusya kimwe cya kabiri atwata kirigana za chachu tugaraka kirigana za brokeni tugaraka twata kiro 9 cha chachu na nekisaho chumwe cha intrako konkogwa tuziha harbroira zabanzitandikana nuzanzijya broira reya nerya acurungwe cha broira kugira ngo egiramani yes there is kisye birigana 20 hatuziteka ahareya yazo ejeru kuteza amahuri kuteza amahuri nco bakuzetera na reya nemere bageta reya zimash iyo reya zimash ina hurende bagamba netana ho kace konka ntwishiriza nango niyejo bwene zikeza futandikana reyejo yes ateze nkoko umurisi umurungi obarkweto umurisi nka famu yanje aho wareba nyenkoko zanje zingiraho ezinyine kunde nyine nkoko 500 yes kame ko nakikoze santyo nimba ni inteze nkoko 98% abebyo buhingi bakiza bantayayira basanga percent indi futeza famu yanje ya higuru munonga okay ahabo kubanye wenkoko zinkwa ni inteza famu zazige nkoko ezinyine tinkurenze nkoko 5 ezitafutera famu yanje nkaga mahora guwareba nagiho muri yeri izoba za treasures tirera ina nagizoba rumwaga mahora guwareba nagizoba rumwe hati bwanyuma yece nkoko zanzige curungeco buri kumare buri 30 nono zerezo mbazugwenjoka eba kweta Scarex ekimpangariro business yanje ha myaka 14 enkoko ningereze cyerkwenda abarisa abagenzi banje muhereze nkoko cyerkwenda enkoko wagereze cyerkwenda yire kure cyerkwenda. So you do farming as business? Mwenu umuhinji mugenzi wanje tandukorebero business yawe kandi oteke mwamani enkoko yareya teinde kusarihuri ninteze enkoko yareya kumara imyaka 3 nyo emyaka 3 enkoko erukumpihuri hona nojango nimbo mworo bulizo baruku ya meri huri wadeti nyine sente nyingi konkani ninteze enkoko emyaka 3 hata famu yanje nyine henkoko ndiye ninza kuze enkoko rwenda 5 z'amahuri nizo ndiye nindi batamwegesha aho ka famu yanje ninteka kwa nyine enkoko 12 konkegesha wasanga natubizemu ati ni ndyo mu enkoko rwenda 5 ate ziko ziroho ziryo mu rwenda ezamahuri reye zona wazigita zona hato ine ebinyonyi binga nyine enyo enkoko nyingi munonga nazireze ruguze ate enkoko zanje zona nazigitarana hanuya kamaze kusoborere ngo burwa kabiri ndete box 5 burwa kabiri nyoni ndete box 5 zenkoko za day 1 burwa kabiri ni ndete box 5 zenkoko nizonkoko bitano tinko rugantine wa rusachi ensachi no gitwara kwabujana yuri yari ensachi no gitwara bwenu umuryecho mwene zenkoko tinkwiza kwibara kankore nkoko kure bya bible bya kugamba ngo Yesu Kristo byari isaba nte 15 akatabarire mbashije bakazi akabarire mwabashije akabara abashije nkanye niwe akatabara bakazi na nabana bambura kareju akabara nkanye niwe atonto twabarwa mu bantu bari 15 mwe nanyeze nkoko eza broyira na reya nyo wa famu yanje tinzibara abo kwa zone zimara ho mwezi gumwe zigenda konka waza aha famu yanje keje saha waza ngo bari nkoko ezinyi na ha zone ndiyo mu nkoko 12 atenda chikeje twajya ngo tubare ndiyo mu nkoko 12 eje saha warebe nkoko zanje ukazo mureya ukazo mukuroyira ukazo mu broyira no sanga ndiyo mu nkoko 12 konkare ya hatenda chikeje ndiyo mu nkoko rwenda 5 ndiye ninza kuzo mu nkoko rwenda nsanzu rwenda 9 konkane expectinga ngo mukwezi kumwe nyende nkoko kuruba waje kotokaha akani nyende nkoko 15 famu yanje niza kotoka kwa wanje unyize no mucyara wanje tubagirejo warushaki tugigashure bito muri byo byakire muri byona ekiretera famu echaretire famu yanje yarga nkatandikana nenko kwa 2007 nkatandikana nenko kwa 2007 omunko kwa 2007 naguze enyina yanje aha narongo twenda kwitana atuwaguze nyina atunoguzente nogure nkoko tihano twayomba konko mezi make nkoko kuzatanche futera narongo wanje uri kureba atenente sigiro yagira atenente sigiro tujiguze twongera mu nkoko
ati nicyo kurebera itwe amanegi tugarya nkoko kandi cyakandi bafama bagenzi banje ekikuretera business ya hwamani no gikwata wenka ati nye kinyambere business yanje yamara imyaka 14 omukazi wanje ogu mukama mumpera umugisha niyo business nkajumure kurira abantu wewe ba manager wawe abinji baryoko barinzereza kameza tubakwenda kuza mu mirumeji no shanga omukazi wona kugira ati nyoti kusiba mu matontoroko owawo mugize umuzinya akagwiha yo umuzinya yaguhira mucara wanje wo kureba nubwo gusencho muto buri akarama go bagisha ati nyewe binte bintu gukora habyona nibyo mucara nyewe nangwa nkagira ngo utibuza kubyebara nabyetera mucara okay buri cyara kungambira ateje business tugiteke mwe kitekamo mwe nuwari honka manager webintu nyoka bumukwasa ecyafayo resente zenkoko nyoti inzini ate ndakikeje wa mutuma miliyoni 3 wenu wazini iyo kikuno kugamba ndiye niza kwendemereye nkoko mpa miliyoni 5 mpa miliyoni 3 izaganiye nawe twarga program mwe hato mukazi wo kikecho ariko yo kwatira umusente sente wazini nateka kukunda business ye tugambire nkoko eze zikira kuteganisibwa burwireki kandi mukoresa mbazi kikora mwaburugamo uwe bari munonga ekikuteganisa nkoko ombarisa nanye ndumutwe na turubingi ekikuteganisa nkoko namba yo kubanza n'urukorro kandi urukorro ndumara nkoko zona ekiro kimwe ekizice nkoko runana nichoho yes konke kikureta urukorro rwaza rwa famu ekitwatwarigire kwereka henyuma na madamu noburofa ebinte birya famu biyonze nimpurira abantu bagamba ngo enkito warete nkito wazihana nkeje nguto kuzitasiamo hati nyonke nkito mwaziha mbarra nga station bizibyange ko katinza kufuna mundu wa kuna kana azwara butsi ebyo nkoko nizibazurwire no hikafamu rwire yo yonkebe rwire eteka ngwendo warayiza hari izahirwe yagirete imwe mwahika hanu yatanajya ntumuzure imyenda yanyu ekirukwi ati kwera rikera abo kuba ranga kuyamperiza mu rumogu yampereza namageza go kugukoramo enkoko weze cyane kugambira ecyazireti ekikuziretera za rwara munonga n'urukorro ekikuziretera za buramani kikazimaraho n'urukorro urukorro ndwita munonga enkoko abampurikirize rwanda urukorro ntsa kurwana satafamu namba yo kubanza n'obuyonzo yes ekintu kikunywerwa mu enkoko yitwe hanuya ebintu by'enkoko ntibikwaterana n'ebyitu aha katandara aho kurebaho ntandika ibintu by'enkoko akatimba na kamwe esabuni nemwe na niwizo tutayayire kajya ngo turetere iki twase mwamizi no basa kwebwerete kipaketi cy'enkoko tekateke ngo n'ekiti cyamizi ekikumemese enkoko mbintu byo na famu no burofa ekikwite enkoko no rukorro taro kindi okay webale mnonga kandi okiriyo no leba program omuhinji no mulisa twaza kuzaho omukahumuro kache konka twagaruka nza kubantu enjera yo nembozi yitunyamurungi obwe turi akureba akulisa enkoko ezamahuli zete layers deka tumure kache tugaruka Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe
korukayo omukahumura ako oli ya program omuhingi n'omulisa kandi oli nanye Edmond principal farmer omuhingi atakwata mu itaka turiyo tuganira n'omwami Birimbasa Steven ogu n'omulisa w'enkoko Rangano kandi ariyo natusomesa akulisa enkoko ez'amahuri zete layers obwa hati embozi y'enningwa tutyo mpora reka tujeyongeza ariho akabazi k'orukorro akuwana obuuza oteninka mbazi embazi y'orukorro tekiruho abahingi bagezi banje mu rwanise oburwire okusinga okuza kukiza mu rwanise oburofa mu bibinge ekyo kiza kutuyamba okusinga kuza kuronda embazi konka kurwakubaho rwiza ariho akabazi geni tayiro nebinga akakororako geni tayiro nebinga akakororo nogiteeka omu miizi okwata ebijiko bibiro biteeka omu domoro emwe y'amiizi konka ebiyonzo abantu ariho ngiye kufutaya yandebere ebintu by'enkoko n'obu wakugira ngo nkwatise engaro zange tinkuzikwatisao bwesi kandi kune nabi nugano ndagira ngo enkoko eri kupikinga amiizi omu kipaketi ekyo nesisirwa ky'omu magara gayo abarisa bagezi banje mu rwanisa ekyo warwanisa eky'amiizi nowo waheza enkoko yaberwire orukorro hati entabura yayo kandi notubyaho korobe notabura ekirungo noyongeraho kugira ngo egire amaani erye ekintu ekirimu ekikujombeka amagara konko omuntu enkoko nerwara ekeza kurwara agumiza mwagihereza ebyayosire nagihereza ebyayosire manyirire bisikoreba omwana yarwara bamugurira amate kora omwana yarwara nangwa ni warwara norra wayendayo nkaka minute maid oyendayo ka soda orra wayendayo nkaka nyama hati na nenkoko nkwe twantu tugikorera tyo kerko etine mani tugirondere cyo kurya ecyakujongeza mwamani ecyo kurya nicyo kiya broken korobe notaburi 5 notaburi 3 ekirungo kiguma kirye ekyo nkeko gumeyi na mani so chumanyisa ngu reya eli wambuza na yeri nka broira konkane zitanaho ahakorwa mu buruda zigaruka zitanaho omurro buruda broira ningira mwe 12 kandi reya nerigira mwe 30 mwene zitanaho aho konka ombufunze nizisanke zikwingana zenda kushanisa emirire na ki difference ningi emirire eji broira neryargaho abo broira emwe nerya ateje wareba broira emwe je yakira 8 mwendeje yo kureba aha broira emwe nerya kusinga enkoko 8 ezareya broira emwe ni nka tractor nerya rinkor fota jingambira broira emwe nerya enkoko 8 zareya ebizukuryo nicho rukurebera enkoko ezwotine sente zinitunga tinyine sente konka ninwana bine byo kurya bampe byo kurya ndakuzo project y'enkoko njera huri ati omunwana wanje gizemo konka no wanzoni wana ine byo kurya by'enkoko nyewe buri 8 ni ntaburemere ya miliyoni 1.8 zikirya zikiteko wishe butaka umufamu yanje je yinyine hanuye buri 8 kati jete weekemwe weekemwe ni ntabure byo kurya bya miliyoni 1.8 not sente chumanyisa tora mahurge kwingana ki wabare mu nkoko zawe zurumugi wabare munonga hatuyizaho famu wasange tar mu nkoko nungi konka ninkira kuba enyingi zikirinto narebergura hari enkoko nyingi konka ninto atyo enkuru ngiye kuzihamu mwenu nimba ni nkomate dashikeje nyorere ngo rundo revo yanje ndiyo mu mahuri tray 5 nhondo koma bulizo nhombe ni nkoma 5 burupade burunako tray 5 nizombe nimba ni nkwata kabwe ni ngihereza amahuri ishyaka ni ngihereza amahuri kanyaganye ngihereza amahuri mwere kara abantu nabakira amahuri kurwo wanje obutuma bwa muheru toyendere program ntaho muri ekizungunzu muri yo warusaki egusebo turuga tuze kubyamabundi turavugarike turebane sabite rukwi haleluya mwenu ecyecho wagamba obutumwa omuri kusindi ko mbarisa abagenzi banje namba yo kubanza business yabe y'umuntu omwe imwe abampurikiriza abarisa abagenzi banje business yabe y'umuntu omwe te kubonera hati nkente yo ozo kureba aha enkoko zo kureba aha neza family yanje yona omucyara nyonka bimukwasa n'ibintu bi abarisa abagenzi banje mukwataga no family zanyu wasanga omukazi nakonera umucyoro kukoneramo business tekagwa neguma netunguka mbere abarisa abagenzi banje mugarice nyuma mubanze mukwatagane imwe nk'abantu abo kubera haka mwashanga imwe abo kubera haka ati nyonyine nk'abantu banje mufutura na ba abakozi banje
nditeka kukwatagana kuko nukwatagana n'abana banje nyoto hato kwahura mukozi na n'umwana wanje family korera hamwe family yakorera hamwe tine kikubura nico rukurebera narongo yatarho twine ko mushija witaha nanjye nzena narongo twine mushija witaha niwe manager wanje hato gubeno ndero mwe koko rugogoma teka minzana nyenda kumanya kero zinatwara atyo no kweri kusinge kuremera iwe ronda mwe koko nunji ogirete bajimarwe mwero mushijogu narongo kunkwanta mwine naba mwine atarwaha hato mushijogu bakwasigira mbintebi no kwasigira mbintebi kumana managing nkoko kureba business yo kuzatambura urumako aha mwene business abahinji bagenzi banje abarisa bagenzi banje mugarice omuka mugarekane ne kwendeka abanyongwere miri jibereke eje koko banje ngwera umukiro zukika munana minzanire hari yarunda gutwara gipimo ronda kadeya twenda kugitekaho ronda kadeya akase obwe twazana kurongo waje kwata mapapa nigacweka nehendeka abo kwanerebere yonka emokono ni burata gasere bagiro bwira atyo eje koko riska tazabije kiroboto keje tugiteko atulotekomu kandi tupuma basi aha tumeje nya umukoko turebe minzane eje nankaneza roden turga program benzane ni yeji twaza kutorana hata ina chikeji ya zakiro munana kandi twatorana eriyo mu munana ya twatorana nyenda mwerebere Alex nobwo kwiza hihi nyendo hikaha orebe minzane eje mukwatirije minzane hata ejo muri kiro munana kandi twatorana twakwata bukwato mu kizuje yabiri ya muryango niyo twakwata giye mu mukadege takafa basi nene tuyicereza nangu naza kurugari ye dufamu eje nkoko baji nkwasa ntahe nayo kiro munana za Uganda ze nkoko eje family yawe waza kuginya kugeza ruba ryo rutaro twasima munonga kutereza kiri amin wabale kutakire abakutureba atayari west ningire mbozi yawe bagikunda isabi itero kwija ego tuza kuba tutunga embozi yo kuhinga omwani kandi kuruga uwo muri isa n'uwumwe naza kuba natutwara umurugendo wo kuhinga omwani turebe kuno muri cyangenyi nabahinga batemyani kandi ebeyo mane imerireta eje nkoko yemitwaro munana cash niyo najigatero mu ipapo mbanyeta Edmond Principal Farm bueno farm tigujirgira mwa iwo muri atakwata iwo muhinja muri atakwata mu itaka abarisa bagenzi banje enkoko eje nawo tajigobire ebikurwa mu nkoko nibyondekeka yawe namba yo kubanza ati nyine umwana wagureba noterwe nsubu twaza guza amaso abitero kwije atyo nyine rutoke wareba noteka kugira uti bisorwa rutoke mukamaro kwasaki munyere ko kwarukusa mwene je koko negobe bintu kabena omudakike mutwendera omudakikemwe eco kubanza negobesa ibyo rukinga ahakayawe otakafayo enkoko yo yabe ine bisazo neteka kuba nesoza barahanda haki Kristina tukugira ati yantanda ona ati yafutandika atyo ortoche torgarka kureba nzara wo ine nkoko wawe akwanje bibiro 30 niteme bitoke nkaga bibiro 30 amaniyo ari kurgo mu nkoko abwamaniwa ari kurgo mu nkoko ente ezuwareba ebingo ni nkwata ejikarimbwe yenkoko ncheza kwata karimbwe yenkoko abantu binji twakwanya mugasogwayo nagitambikaho agiguza agigaba hati ntambiko mbingo byente abasigazi banje bakwata forogo bahinduramu wasange kibingo cyente kurya nojo utapana mwene je nkoko wagitandika oyine kigendererwa nico rukure bara kwiza kwega no bar kusasura bamwe bagakabahotoka bar kusima ahabwo kuba ebyar kwa yayega ne bane mugasa webare munonga akire kayanga reka turabugitera hugundo murundi haleluya atahineji warushaki yandi tware tuza kubana tubegite sabite rukwijama kama barinde amina we have to keep our African hopes alive